Melubuhnya nubaga masyan iyo suriling mautnya Daud Roh King. Iya, Daud Roh King. Jangan loyo. Dia pukul-pukul nih. Dibawa ke corona kini. Dibawa security ke JA. Taruh pukul-pukul nih itu sonanggi. Iya. Oh, ditabuni, Hon. Wajarlah gak dilihatnya. Coba dulu cek sound. Cek sound ya. Iya. Gugu may gong na eh.